kadagiti agduduma kapasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa. Kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasangsangpot mo lang ang rumwar ka manan, bakit? Ay nawaw, nag-text nga rod ni Mari Mimi, kay bagbagak lang kan ka itay. Sa di naman, anti papanan nyo iti gayem mo. Awan ti papanan mi, agkapi kami lang ijabalayda. Adumat ti kape di ti balay. Saan na masapol ang makikapi ka pa iti balay da, Carla? Agtimpla ka lang ni tano kaya't mo ti agkape. Naa, talaga di ka makaaawat mat si Kadino. Amumat, mano abulan asan kami ang nagkitkita iti gayem ko. Kasano ka di ka motin matatao di ti balay? Di ka man manaktak, kas makitam, agrubrubuatak. Di ka agpakarabi ha? No kas tataktakan nak, awan talaga marabyanak nga agawid. Ayan, naimbag man, tanakaumay ka, Mari Carla. Oh, kumusta ka mutan? Kastoy na tamare, awan nagbaliwan na. At dati madlaw ko, mare. Ah? Apay, anya day ta amadlaw mo, Mare? Timangos matanday tagong mo. Kat no agpada tala alupa, pidi na udi nagkita ta. Ita, nagtangos ang tagong mo. Day ta ti kunada rhinoplasty, Mare. Anya day ta rhinoplasty. Reto kay ti Agong, tapno tumangos, Mare. Aya? Mabalin ang maigaman tagong mo, mare. Ay, sige lang, Mare. Um, Inayadom, Mare. Ay, wow, talaga nagtangos kan, mare. Ha? Bagay ko nga tamat tikas ta nga agong, mare. Ay, wen, Mare. Adda pumintas ka no natangos ta Agong mau. Rugyam laangan ti agurnong. Ta saan analaka ti agparitoke iti Agong, Mare. Kinapudno na. Tinobyok piman tinang sponsor iti retoke ti Agong ko, Mare. Ay na, kaya't kumatikas ta nga agong, mare. Rugya akong ti agurnong. Ay nawaw, alkansyam ta nakaparabaw iti lamisaan, bakit? Wan lakay, at dati your urnungak. Kanya nga iti ornungam. Secret. Anya? Nayunam man kit din no, adda kwartam dita. Tapno mapuno adagos. Anya ti ornungam aya? Basta adna. Nayunam man kit di ti blue bills lakay. Daytang alkansya kat para iti arapaap ko. Iso at tulungan na kumatap no makumpletok lakay. Awan kwarta kita. Pangala ako may ti kwartak nga. Kat si kamo ti mangiduldulin iti ATM po. Aywan na niya. Bayam, kasayak to ti sweldom lakay. Kita ama, ang mga no saan manan nga importante tayor ornungam ako nam. Anya, kumusta ngay, Mari Carla? Mabulan ng tinapalabas. Sipod ko nam arugyam ti agurnong para iti Agong mo. Ay uwan mare. Napuno matan ti alkansya. Kita mare. Ay nawaw, day talaang, Maray. Ha? Adda ka di parikot mare? Day ti budget mo para iti Agong mo. Ay uwan mare. Ay nawaw, kurang day ta, Mare. Anya? Day iti listaan dagiti ginastos ko para iti panagparitokik iti Agong ko, Mare. Ay nawa, dakkel matgaya mare. Ay kauwan ngem no talaga akayat mo tinatangos nga Agong, ay maipamuspusan day ta, Mare. Adda tinapanunot ko apamuspusan, mare. Anya day ta, Mare?
Isaldak pa'y laang ti ATM nila kay kumare. Ah? Angam, san nga ta nga agungot nila kay mo, Mare? Itian niya ko maaga po nga agunget ngay, Mare. No natangos ton ti agong ko, isuntumat laang ti may dayaw, Mare. Ah? Ay, sa bagay, Mare. Isurom kanyak, no sa dino ti klinik ti doktor mo. Tapno maoperaan matan ti agong ko iti kabiitan na panawan. Nay na, mabainak no kasta nga agkuy-kuyog tamare. Karkaro amadlaw alupap ti agong ko. Agpakada aklakay, ada na patagalakad ko. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Badbadom samot taawit mo. Wen, mapanak iti ayan damari mimi, tada aramiden mi. Manungal daw mo ijay. Diyak pa'y masigurado. Di awanan ti agluto iti balon ka. Sapay kanayon ti overtime mi ita. Ay kat anong sampay laang ti agluto Nalakamat laang dayta, tati laang matkanam ti luton. Ay na. Ay, magagaran ako na makakita iti resulta ti ritoki ti agong mo, Mare. Ay no, unay syakmat mare. Excited akla unay mat. Tibilin ti doktor mo, Mare. Surutam. Uwan mare. Aramidum amin. Tapno mayat to ti resulta ti operasyon mo. Uwan mare. Awan ti pagdanagam. Inlistak amin dagiti nasken nga aramidag. Ay, gayam. Saan ka di pa'y ngay mauawag nila kay mo, Mare? Imawag itay. Ngam, inbaga ka busy ak mare. Ay, naimbag man. Tadi na dinamag ti ATM na, Mare. Saan mat mare? Di na mo na isaldakon ti ATM na. Di na pa'y nadlaw akinasayak ti savings mi mare. Ay, nawaw. Kunak man no tila ang ATM na mo ti insaldam, Mare. Ala ka, kinisayam mo't gaya magraman savings yo. Masukatan tulat ta, mare. Ala ka, Mare. Kasanon no maamuan nila kay mo, kat agungot, Mare. Kaanong agawit ka, bakit? Mano alawasan na di ka nakitkita. Saan pa yan alpas ti aramiden may ti kumarek? Agteksak tulat taken ka no kaano. Agasam man day ta. Makauray ka kadimat lakay. Anya nga minter aramidon nyo dita aya. Secret. Kita ma, ang mga nukalukwan mo tunday ta. Saan matkit di? Awan ti rum mga pagdanagam. Agpakada akon, tani ay ayaban akon ti kumarek. Mangan kami kanon. Bye. O sige, agan anad kamot lita. Umayak man, Carla, anak ko. Sumra kailangan tatang. Adapit yung kusina. Ay. Ni Carla nga ay. Awan ni Carla dito'y tatang. Ada ita yan ti gayem na. Ada ti aramidin na ijay. Tsak amo tatang. Di namot iba ganuan niya. Kano pa'y anapan ni Jay. Mano alawas ang tinapalabas. Ni, agtugaw kayo ta agkapi kayo pa'y. Anda mo ti nabati at tinapay. Ay, kalkalpas milaang kaninanang yu itay. Umay ko laang itulod to'y bangos asidaan yaw. Agyaman ako na itatang. Awanan yaman na, anak ko. Mala, agpakada akmut laang. Mapan kami mat kaninanang yaw, iji bangkag. Si kamot gayam na ita, Carla, anak ko. Nagapuak iti ayan tigayim ko, tatang. Naan-anaw ta agong mau. Ay, kwa, tatang. Payakas ta. Kasla nasugat, may. Ay, di kay madanagan, tatang. Sana basta sugat dayta. Parte ti panagpapintas ko dayta. Anya? Agimbag to dayta, tatang. Kat nung mapasamak dayta, sigurado puminta sa kakarkaro. Agoray ka. Imparitu kem kaday ta agong mau. Di yun saludsudan, tatang. Basta, agpatuloy akon. Tamangan mo agur uray nila kay ko dita balay me.
Limabas ti anak ta itay awan ka bakit? Ay nasaya at may tanalagip na ti agaway. Isumot lagaya manabayag asaan na nagawin ni tabalay da. Ay nawaw. Di mo ibaga nga adda nagapaan da ken nila kay na. Saan bakit? Anya nga raw. Imparito kina ti Agong na. Anya? Amangan ko na no kwarta nagrigrigatan nila kay na ti ginastos na. Ay, nukas talaang agapadan tumanain. Jak manam mo itinay niya, Carla. Kumporme ti aramiden na. Isa nagdardara sa nagawid itay. Ta amo na nga adumanain ti salunsudak kan kuana. Nasayat mo't na nagawid kan bakit? Kasangsangpet ko lang itay alas 12, lakay. Nagapuak mo't itay ang ti kumpare. Huwag gaya. Adda kan umot ng ti sweldo mi. Ha? Adda kan ka ti ATM card ko. Saan ka di? Ay, kwa ngamin, lakay. Agora ka, sumango ka man ngamin no kasarsarita ka. Di naktalikod na nakastaa. No sumango akin ka, di nakngata kaungat. Ay nawaw. Itian niya aga po makaungetak. May isa, dua, talo. Ay nawaw. Ano tagong mo? Kastoy ti kunada aray no plasti, lakay. Anya? Imparito kik ti agong ko. Tapno tumangos mat basit, ah? Ayunay ka. Nangalamot nga ti kwarta pinagbayad mo. Di ka agong ungat alakay. Insaldak ti ATM mo. Kinasayak ti savings ta. Ay nawaw. Ay, di ka man nagkararamid bakit? Pudno ti bagbagak, lakay. Di ka madanagan ta worth it mat. No tumangos ti agong ko, di umapal to nagiti tattaukan ka. Natangos ti agong ni misis mo. Kunadan to, ah. Ay na po. Jak amo no niya ti aday ti panunot mo si Kakarla. Dahil tilangan tinabati iti savings ta. Wan, lakay. Mano ti binayada maya para iti dahi ta Agong mo. Medyo dakkel mat alakay. Ay na, sinayang mula ang ti kwarta. Ay, saan asayang dayjay, lakay? Investment mat laang dayjay. Investment tapno tumangos ti agong ko. Kasta nga rin ti kayat mo. Natangos ti Agong mo, ngam awan mo't urnong mo. Insaldam pa yung ti ATM ko. Ay, kasano nga rudan dahi ta, alaman? Di ka agungat, lakay. Masukatan to ka, di. Tsak, amukin ka. Agsaysayang kay ti kwarta. Urnong tayo ti mano atawan. Ginastos mo para lang iti dahi nga agaw. Ay, puuna yung ti kasta. Isubli kong ti anak yaw tatang, nanang. Ay, nawaw. Apayan, dinaw. Gastador launay tatang. Dakkalagatan ti ginastos na para lang iti Agong na. Ay, unay ka na nakaw. Hostaw ti atap me ni tatang mau. Narigat ang mabagbagaan na iti akarla nanang. Basta agdis desisyon lat tamot tan. Di na pa'y saludsudan no okay lang kanyak. Sorry nga minan, alakay. Sana may subli ti sorry ti dakkalagatan a ginastos mo. Luapay nga milmait. Masapol nga iparitukim ta Agong mau, Carla. Wan nga raw, no na kontento ka kuma, iti Agong mo, o di mayat. Awan kuma, ti pagapaan yaw, iti asawam. Hangman niya ngay nga raw, di kan tumo ngamin agpampanunaw anak ko. Anya pa'y laang ti aramidam niti balay, sika, Carla. Talaga ka di adinak mapakawan, lakay. Di nakrengrengan. Tanagado ti pampanunuta kita. Intulod ka nga rudan iji balayo. Masyan ka di kanyak, alakay. Masyanakan ka. Si Kantopay, awan ka asim kanyak. Sana na maulit tayo jay, lakay. Talaga asaanan, tabankan diti balay. Agawid ka kit din. Di mo dadaulan ti agdaw ko. Tada trabaho kita. Buok mon samot lagi tayo linda bakay. Saan lakay? Kita apuraw ti daduma abuok ko. Ay nawaw,
ang mga nubuok ni Carla daytoy. Sapay nagadaw na urnungan dito'y salas. Sigurado abuok ti anak ta dayta. Nakita kay ta nagsagaysay dita itay agsapa. Ay nawaw, saan samot anormal ti kasta bakit? Talaga asaan anormal daytan lakay. Stress nakit din dayta Ay, agar aramid nga may hindi pa ka-stressan na. Kasano pa yan daytoy nanang? Maibibos matan ti buok ko. Kunak tumay. Buok mau ti agkaiwara iti salas. Awanan nanang. Umimpisan ti buok ko. Daytan ti resulta ti stress mo anak ko. Anya nga iti agas daytoy nanang. Diyak kayat ti agbali na kalbo. Ay, ali Agarabid ka pa iti paka-stressam. Ni nanang mat. Kaslasaan kay mata concern kanyak. Naing pestibuok mo angem at least natangos mo taagong mo. Madanagan aklauna yun ngam kastapay laang matibagbagayo. Ay talaga nga umingpis day taa, no di ka agnak-nakam. Inton sumarunong amin, sa akbay nga agdesisyon ka, ipakaamumpay nga umunakan nila kay mau. Sana kasta basta mangirwar ka iti kwarta. Sikamot lang ti mga aramid iti paka-stressam. Tulungan na kumananang. Kasarita yu ti asawa. Ay madya, sika ti nagaramid iti kalukwan. Isuga ita, sikamot ti agpanunot iti wagas. Tapno mapakawan na ka ti asawam. Understood? Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon ka, kasaritan pa'y ti kabalay mo, nang runa no kwarta ti saritaan. Di ka agdesisyon asiksika, tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, agkape ka pa, Marshal lakay. Agyaman bakit? Kasla na unag ti pampanunuta ma. Atun samot man ti agpabagyo ita, bakit? Kaino ado ti kalugaran tayo nga agsapsapul iti pagluganan da. Anya nga ta, no imanehok man ti van. Mabalin mo, lakay. Sigurado ang mapuno ti van. Saan ka amalugay? No kasta nga raw, agpost kay ti Facebook bakit? Ipakaamom kadagiti kalugaran tayo nga agbiyahe ak manan. Wan lakay, kaano ti planom? Mangrugi akin tun Sabado. Taginana akin tun bigat. Okay, sige, tapno at damot lang ti oras ko nga agbirok iti pasaheros mo. Kasta, agbiyahe man din ni Marshal, ikyang anak ka. Una nang, ado ngamin ti kalugaran tayo nga agbirbirok iti pagluganan da. Manmano ngamin ang tagbibiyahe dito'y lugar tayo. Ay, di mayat tano makaurnong manan. Una nang, isupay ang maigatang iti materyales para iti balay nga ipatpatakdermi. Ay, uwan na. Iti kasta ka malpasan ti balayaw. Tapno saan kaya marigatan? Pudno launay nanang. Oh, amangan kit dinoad dapay ti amuyong agbirbirok iti pagluganan na nanang. Ay, ni Mari ti ring di talaod.
Agdamdamag kanyak, idi napalabas nga aldaw. Awan nga tapay tinabirukan na, nanang. Kurang pa iti may sa pasahero. Mapan ka iti ayanda, tada kayo ti agsarita. Jak ba kontak, tawang mga rudsilpon na dayjay. Un man, nanang. Mapanak inton madamdama. Makikapiak pa'y man. Ay adama na bati asuman dita anak ko. Isom ti ikapem. Kumusta nga iti listaan ba kahit? Nanayunan ka de. Kumpleto ka din ti pasahero. Un lakay. Ninanatiryang ijay laod tinang kumpleto. No kasta nga rod, matuloy ti biyahe kinton bigat. Adto'y tilistaan lakay. Adda dita ti address kan contact number da. Iso na laang, tawan ti contact number ni Nana Tiryang. Awan nga min ti cellphone da jeker. Isulangan ti umuna nga ilogan ko Amok matkit ti balay da. Nasaysaya at pay lakay. Loadan ka laang, tapno adda pang kontak mo kadagiti pasaherom inton bigat. Anya tinagsaritaan niya o kadagiti kasinsin mo hilda anak ka. Matuloy kayo kaday. Uwan tatang, matuloy ti bakasyon mi ije bagyo inton Lunes. Ay, gamada ka din nakasarita yaw pagluganan niya. Awan pa'y nga ron tatang, ngamplanok ti makisarita ka ni Mari Ikyang. Aywan! Ibibiyahe nila kay Nativanda. Baring agbiyahe inton Lunes tatang. May bayat kag paisaw, no aglugan kayo iti Vanda. Tapno door to door, nga umayda kayo sukunan diti balay. Uwan tatang, mapanak to iti ayanda inton madamdama. Agsarita kami iti personal, kan tapno may reserve matlaang ti pagtugawan mi. Manu kayo aya mapan? 7 kami tatang. Inukas ta nga raud. May mayat no ibagayo anasapsapa. Tapno saan kayaw, amaunaan. Si kamat gayam tagtuk-tuk-tuk Marihilda. Anya ti umay mo ibaga. Salud-sudat ko man, agbiyahe nila kay mo inton Lunes, Mare. Un mare, every other day ti biyahe na. Apay ka de. Agpa-reserve kami ko, Mare. Ay nawaw, agbakasyon kayon samot ije bagyo mare. Wen, Mare, ipadas mo't Asino nga iti kadwa mare? Dagiti kakasinsin ko. Nilakay mo nga sana sumurot. Di namat kayat, Mare. Naimbag ka pa'y mare. Makapagbakasyon kay ije bagyo. Ay no siyak, jakon masango, taadumot ti pakakumikumak. Ado kan hukat ti tourist spot ije bagyo. Kan binggit, Mare. Isumat lang ti makitkitak iti Facebook, mare. Mayat dayta. Makapasyar kayo umat iti sabali a lugar. Nalamin ijay kang. Isumat ti may sa akayat ko iti deja lugar, Mare. Mayat ti klema da. Napudot ka numat numaminsan. Ngam at least, saan agrabe kung nadagiti kalugaran tayo ang nagpasyaran ijay. Saan akas dito'y lugar tayo nga uray bigbigat kat nagbara ti panawin. Naku nampay, mare. Mano kayo nga minan nga aglugan? 7 kami, Mare. I-reserve mo ti pagtugawan mi, Lunes nga agbiyahe kami. O sige, ilistak adagosan iti notebook ko. Tapno jak malipatan. O sure da ito'y mare, no cancellation. Ay, uwan, Mare. 100% sure. Anya ti inyawid mo anak kasupot, lakay? Strawberry ba kahit? Pasarabok para kan ka. Ay nawaw, gimatang ka pa'y lang. Nanginan sa mo ti strawberry ita. Saan mat ba kahit? At dangamin kahit na tiyambak amang isursur-sor. Iso agim matang ako na. Agyaman na klaunay alakay. Ikaktuman ni nanang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Itulod mo adagaw si Dayan na. Tamangan no ma-overripe. Sayang may. Wen, ilupas ko laang tararamidak lakay. Ay, uwan gayam. Adda ka diti nakasaritam a pasahero inton Lunes? Kurang pa'y ititalo lakay. Nay, nagpartak a bakit? Una, time pa reserve ni Marihilda ti 7 a pagtugawan. Sa dino ti papananda? Agbakasyon da ka no ije bagyo. Nasaya at madngarod ano kasta. Tapno adda ti ilugan ko no Lunes. Sige, panawan ka pa'y lakay. Ta ituloy ko ti trabaho.
Agi na nakamutan tapno adda pigsam nga agbiyahe manan. Sigurado anabannog ka tamano nga oras magtibiyahe. Oh, strawberry para kada kayo, nanang. Ay nawaw, naggapuan ti strawberry, anak kao. Ginapang ni Marshall idi nagbiyahe, nanang. Ramanan nyo naimas matpiman. Agyaman naklahunay, anak kao. Makaraman mananda tao iti strawberry ako nada. Ay wagayam, kumusta mo iti biyahe nila kay Mau? Nasaya at matnanang. Pagyamanan iti apo, tasi kakarad ka da si mangput. Masyapol nga every other day ti panagbiyahe na. Tapno saan unay ang mabannog, anak kao. Una nang, isumat lang ang tinagsaritaan me. Ado ti maak-aksidente ta. Masapol nga agina na. Tapno maliklikan dagiti pasamak. Kaasi dagiti pasahero no may ramraman da. Una nang, kastamot lang ang tikanayon ko nga ibaga iti asawak. Sakbay nga agbiyahe, siguradun na nga awan tirikrik naan na, tapno maliklikan ti aksidente. Good morning, ikyang anak kao. Good morning, nanang. Nakaumay kayo mo dito'y balay. Kagap-gapok laang iti ayan nyo, iti na minsan ngal daw. Itid ko to'y abokado, anak kao. Nalipatak nga intad, idinapan ka ijabalay. Wow, paboritok day tananang. So nga ron anang yigak. Amok ka paboritom ti abokado. Ay ni Marshall nga'y. Agrubrubuat, nanang. Agbiyahe man ngamin itan. Ay wan, lunis gayam ita. Nalipata matan. Gagangay ti bumakit, ananang. Malang, tugaw kayo pa'y tagsarsarita tayo. Isu ti may sagagarak, anak ko. Awam mga min maarami di jabalay. Anyat orasan, gamsan ka pa'y anak kasagan na Hilda. Nalipatam sa may talunes ita. Saan mo, tatang? Ay nawaw, apay nga raw na di ka pa'y nagsagana. Nagpa-reserve ka iti pagtugawan yaw saan ka day. Un tatang, saan kami gayam ang matuloy ita? Aniya? Unay matan na gito'y at tao. Diyak lang aruden sung batan, awag da pa'y lang awag. Narigat man pimat ti kasta. Naka-reserve ti tugawan yaw. Sa ita, kailaat nga ikansilya. Wen nagbabawi mati kakadwak tatang, anya nga ron ti maramidak ngay. Naimbag kumamay, no inbagayo anasapsapa, tapno nakabirok na iti kasukat yaw. Saan? Tanala daw launay matin cancel yaw. Ti vanday kiyang ti agbusbusina iti parangan. Da kayo man ti rumwar tatang, da kayo pa lang ti makisarita. Ay nawaw, apay asyak ti baon mo ngay. Si kalatan ati mapaan tapno ambawm ti bagbagam. Ay na, una yun day tatao. Busina mat abusina, di mat makaururay. Kasanaw, kat di ka matpiman rumwar. Anyang arod nga iti ekspektaram. Wanan, rumwaran. Nagdiretso ak dito'y balayo. Tadi mo matsungsungbatan ti awag ko. Saan kami gayam ngagpabagyo ita? Anya? Ay nawaw, di mo ka dinaawatan? Saan kami ang matuloy ita, kunak? Ne, apay matadiyo imbagbagaan na sapsapa. Sapay pito ato gawan ti impareservyo. Anya nga ron ti maramidak, kat isumat ti desisyon dagiti kakadwak. Perwisyo matikas tangar aramidan nyo. Naimbag kuma, no inbagayo na sapsapa. Tapno nagbirok kami ti kasukatyo. Dagiti kakasinsin ko tinagdesisyon, saan asyak? Inton sumaruno, siguraduan nyo matuloy kayo. Sakbay nga agpa-reserve kayo. Tapno awan ti parikot. Malugi kami iti kastangar aramidan nyo. Nalakalaan ka da kayo ti mangi cancel mate. Na, para day talang kasta ti bagam? Una, sayang ti daduma a pasaheros nga in-reject me. Tada kayo nga ro da nagpa-reserve. Di kuntakan yung manan ida, parikot aya day ta? Ay, nawaw.
Nalaka nga rod, kat agrubwat ko man ti biyahe. Ne, nagsubli ka matlakay. Ay, cancel ti pito ato gawan nga impareserve ti kumarim, bakit? Anya, kat numayat ti saritaan may di Sabado nga imayan na dito'y balay. 100% sure ko na. Sanda ka numat matuloy? Kasano nga rudan day ta? Manulaangan nga iti pasahirom no kasta. Upat laangan. Una yun day ta amari Hilda. Agpa-reserve sana i-cancel. Okay laang kumaa. Ngayon sapsapan na kumamat ngayon baga. Tapno amu tayo. Saan mo't amabalin nga i-cancel mo ti biyahim ita? Tama nga no addapi man tinapatag alakad ti daduma pasahero. Kasano ngay bakit? Agbiyahe agpay nga rod. Malugi ta ah. Ano sa mun alakay? Bareng adda ti aglugan di tadalan. Kung takag matlaang ni kasinsin Freda, amangan no awan pa'y tinagluganan dagi jay, isupay ti doa mainayon. Anyat na pasama ka nakaw. Apaya nagsubli nila kay Mau. In-cancel ka numo ngamin ni Mari Hilda ti pito atugawan nga impareserve na nanang. Anya, Marurudak iti day taatang. dilugi ka yawn. Sayang nga rod nanang. Naimbag taadada ka sinsin Freda kun ti asawa na. Iso ananayunan ti doa ti pasahero nila kay kong. Talaga mahilig amang i-cancel day ja, Hilda. Saanan makaulit pa'y data babae nanang? Saan lang gayam adagiti order na iti online ti i-cancel na? Agraman tugawan nga in-reserve na. Talaga nga dati tao kasta. Kasla saan da tao akasarsarita. Di da nga mo nga ikanti importansya ti banaw ken oras ti pada da tao. Tilang bagida ti pampanunutan da. Ayam di bali anak ko. Dublin to ti grasya ang maawat tiyaw iti asawam. Agpawit kan tumanan iti materialis. Tapno malpasan ti balay tabakay. Wala kay, medyo dakkel mo tinaurnong mo kat makabulan laang anagbiyahe ka. Uwan nga rod bakit? Uray no nalugi akiti naramid ti kumarim. Nakabawi ak matlata. Pagyamanan ta iti Diyos lakay. Anya, ituloy mo ka di pa itagbiyahe? Uwan bakit? Ituloy ko ah. Sayang mat ni maurnong kumakait. O sige, agposta manan iti Facebook lakay. Kita no dati agpa-reserve nga alanganin. Dawatam kidi iti down payment. Narigat no adamanen ti mangi cancel iti ipa-reserve na. Intun kwan, isuda pa iti naturay nga agsao. Wala kay, kasta talaga ti aramidek. Lesson learned lakay. Agbiyahe pa'y ka din nila kay mo, Mari Ikyang. Wan, apay. Agpa-reserve ako maiti may sa atugaw, Mare. Andaman ilakad ko, idyo bagyo. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka nga umay agpa-reserve. Ay, sure day to yan, Mare. San kun nga i-cancel ta napatagtilakad ko. Pasensya kan mare, ngam naka-reserve amin titugaw. Nakitak ti post mo itay, Mare. Ti kunam kita dapay 5 abakante. Ay nawaw, saan gayam ana ihay ti post ko kenkwana. Maasyan ka kadikanyak, Mare. Awan ti daduma paglugana, katras ti lakad ko inton bigat. No talaga akayat mo ti agpa-reserve, mangted ka iti reservation fee, mare. Reservation fee? Un, bayadam ti kagudwa iti pletem, tapno sigurado adi mo i-cancel. Di ka madanagan, taikisay tayo iti pletem ti down payment mo. Awan ka di ti panagtalek mo kanyak, Mare. Amumon ti sumbat iti saludsud mo, mare. Basta siya, no down payment, no reservation. Makapasuron mo't day dyan, Mari Ikya. Ay nawaw, ay niya launay di pagpungpung tuta manakaw. Napanak nagpa-reserve iti tugaw itay. Dawatan nakit din iti down payment. Kahit nangted ka. Saan Adaya kas jay mo't. Ay, nukaskan ka na asam amagi cancel. Talaga kasapulan ti down payment.
Natruma na siguro pima ni ti inaramid mo iday. Agasam tayo pito at ugawan ngayong cancel mo. Ay na, makapasar. Sa pa importante tilakad ko. Saan kan tumatatawa ka sa sarita na ka? Anya saan atawa sasawan niyo matatang? Amom daytan, sana na masapol nga ipalawag kukin ka. No kayat mo ti aglugan, bayadam ti down payment adaw dawaten da. Saan kit adaytan naturay ka pa ay ngagsasaw dita? Ay, wow! Nubasol mo, agpakumbaba ka. Makisarita ka anasayaat. Saan ket aday tanaturay kapaylaang agsasao. Ikam kumamat iti importansya ti bannog ken oras ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Umadani ti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan niyo? Sandamat kiti adumaw dawad. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mat amasapol adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel matan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga nagkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mat no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya kontad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa'y ti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo aldaw laang matkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti ipaaramid mo, Mare? Saan matkit de mare. Umatender kayo pa'y ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramiden ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman mare. Numalpas, rogyan tameten ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti meriendata. Kung naklakit din o sino tinakamotor si Mangpot, si kamot kayang pari. Ang mga nada ti kwartam dita, pari nikaw. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta o pari. At dangamin tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pare. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo? Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. Mano ti pang isaldam iti motor mo pare? 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan. Akalpasan ti makabulan. Katagbayad kan. Ngun pare, ay, agyaman na klaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang gagayam? Saan ko nga awaten ti motor, ngay salsaldam?
Ananwam ta motor ti kumparem ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot. Ngam kasapulan na kanumot nga 20 kwarta, nanang. Nalaka kalamaas yan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumparem ititulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramit ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka na giti kalugaran tayaw. May sama na dyan nga Andres ang narigat akasarsarita no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kwa na, takumparik mo, nanang. Adakan kwa na no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kwa na. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pari ni ko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak. Insaldam ka di ti motor tayo. Uwan bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakken ka saan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta bakit? Day tatibag-bagakken ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumat lang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikora. Ay na, insalda na ken kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo ante. Ay na, nagadumag kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula may kinanang ante. Nabayag mat nga minan idinaudi asim marungkar kayo iji balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Busy ak mga men nga agar-aramin iti pigadan. Iso adya akon masagaw ti agbulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid na yun Intun bigatan bakit? Ay nawaw, kasano mo ti trabaho nga agunuray nga May saal daw lang mait. Wanangam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laang Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan tinabat-bati a kwartam. Ay, italaang mo't bakit? Wen ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, ay kat si ka no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kas taga puta adda pay kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid, mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod, mare. 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Ni, dakil mo't gayam. Wen ata nagtured mo't, mare. No kasta nga min nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumot lang ti agparikot no panagbabaya dun. Dahil tati ibagbagakkan kwa na. Ngam nagtangkan ti ulo na, mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay matsaludsudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwaak ang makiasawa. Na ang mga numakatumpungak iti kaskin nila kayo mo. Ay katlala ingam ti agpili, mare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom, Nico, anak kaw. Ne, alwam ti kwarta. Nanang. Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Nga madama ti urayag abayad ni Pari Andres, nanang.
17,000 dayay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. Wala lang. Makabayad mo't siguro. Ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ang ti motor nga insaldam. Apay adi mo mapanalaan. Kurang nga ron ti kwartak bakit? Noan niya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga ron ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumat nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam, no kasta nga agbulakbul ka. Ay bakit? Amangan kit dinod dati tangdan mo dita. Tabulutek pa'y. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo ah. Saan pa nga imabot iti 5,000? No. Adda pa'y matimotor ni Andres. Nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di. Na imay na inala itay. May saal daw ang naguruurayak. Nga mawam magtimay. Na. Abay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay. Unman laangan. Ang mga nunalipatan na. Nga dati responsibilidad na kanya. Abay ngay pare. Nalipatam samot. Tirumbang abayadam kanya. Ay. Kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag. Ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da kat makabulan lang. Ay pare. Awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laan ti adda ditoy. Ay nawaw. Sana mamalindi kasta pare. Awan maaramitak pare. Taawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rodon, ti rason mo? Di ka panunot, iti pamuspusan? Ay, di ka mo't makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare. Saan tayo nga ubing? Ano sampay ti aguray pare? Kasapulan ni mati kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatik man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan ko na. Ngamdi. Agdua bulan ng tamotor na nga insalda na. Ngamdi namit ko na nga agbayad. amangan no agungat. Bay ama, tagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapnoan muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa tao nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yun ti mausar ita, Andres. Awanan ti motor. Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita. Awan matlangan ti aramatan tayo. Nananana. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita. Ni pari ni ko dayay Na, apay mat nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan matpimanan adi mo inalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi. Nga usarin na ti motor ana isalda. Napunuan siguro matala. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siya ti sika, kompleto makit de ti inutang mo. Tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak Tamangan no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na. No saan nga tungtung pal iti saritaan ti may isa tao. Motormat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwan tadabayag matanday dya ang motor ija balay. Nukas na, saan pa'y anak kabayad ni Andres? Wad, isuatap no makabaway. Inusar na ki din ati motor.
Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di oray agasok ti agong kidlapayag na. Sa bagay deserve na. Masul na mo lang tadi na mo dagtong palititulagan. Usaran mo ti motor ko, pare Nico. Saan lang na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti sarita antang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanaka ba'y bayag kamot nga agbayad. Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo ti pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo ta sasawam dito. Umuna iti amin. Sikat isa na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray kamat ngamin Aging kakaano nga agur-urayak. At dahin ka no kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan ang bayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwag ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko naknutagi ko ang nan ti motor ko. Kumpleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabaulang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasama ka. Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag. Bayad akong ti 17,000 pare. Kabaulang matgayam ngay pamuspusan. Ala akong ti motor ko. Mabit laang ta irwar ko. Amangan mo't na nagasgasan ng dayta. Awan ti pagdanagam, ta inaiwanak ti motor. Ay nawaw. Irwan mo nga rodon Tapno malpasan ti saritaan. Wan ka di. Relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman na klaw na pare. Inton sumaruno. Di kan mangisalda iti gamit mo. No di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.